kao ja, ne budi se, ja sam zaštitnik naše prirode. Niko kao ti bori se, ti si zaštitnik naše prirode. Niko kao ja, ne bori se, muška đubra će dobit batine. Niko kao ti bori se, ti ćeš srediti sve nikove. Niko kao ja, ne bori se, ja ću srediti sve nitkove. Niko kao ti bori se, ti ćeš srediti sve nikove. Vijesti dana. Prodavačice u supermarketima i trgovačkim lancima odlučile su stati na rep svojim vlasnicima i stupile u generalni štrajk upozorenja. Danas od 12 do 14 sati blagajne su se pogasile, a bijesne prodavačice izašle su iz svojih trgovina i zaustavljale promet. U sukobima koji su izbili nakon toga, policija je htjela omogućiti normalno funkcioniranje prometa, ozlijeđeno je nekoliko policajaca, od kojih je jedan teže pavši u depresiju. Dok su se kod dvojice uočili znakovi anksioznosti, te su zadržani u bolnici na detaljnim preventivnim pretragama. A paniku trenutno sije penis manijak. Naime, manijak prestraši djevojke i onda pokazuje svoje genitalije djevojkama. Poslije toga naravno ostaju im traume. Kako se broj žrtava manijaka ne smanjuje, nego se penje prema troznamenkastom broju, u goste smo pozvali resornog nadležnog ministra. Pa, gospodine ministre, dobro večer, kako tumačite ove nemile događaje? Dobro večer. Posebno lijep pozdrav ovom našem napačenom puku. Dakako, eto, moram reći da je naš sustav informiranja radi punom parom. Dapače, što bolje radi, više informacija imamo. Kako imamo više informacija, tako možemo postići bolje rezultate. Odlično. Da imamo još više informacija, još bi veće rezultate postizali, no eto, tako je kako je. Dobro, a recite mi kako komentirate ove najave LGBT udruga da će tužiti manijaka zbog spolne diskriminacije. Naime, manijak napada isključivo žene. Znate što se kaže, tužba će biti tek kad ga uhvatimo. Manijaka dakako kad uhvatimo, jeli? Ovom prilikom dakako moram napomenuti svim našim dragim sugrađanima da što manje izlaze van. Znači neka ostanu kod kuće, kako se ne bi izložili manijaku, jeli? A policija će napraviti sve što je u njihove mogućnosti da se osjećaju sigurnim, potpuno sigurnim. Hvala vam, gospodine ministre. Molim. Vijesti dana. A za kraj vijesti pripremili smo jednu ekskluzivnu poslasticu za sve ljubitelje i naše gledatelje. Naime, čuveni MC Labelo je pripremio novi hit. Ja sam najbolja, ale ne sumnja ja nikada. Ti si najbolja, ale ne Okej, podijelit ćemo, kužiš. Može? Aj svakako malo. Alo, jebote. Stani, jebote. Stani. Alo. Stani. Zagradi. Prijatelj! To je to. Želite mir, pripremite se za rat. Neprijatelj nikad ne spava, a
kada spava krče. Ako vam nešto smeta, odbacite to. Ako vam netko smeta, istucite ga. Ponavljajte, opet i opet. Jaja, Vrat, jaja, vrat, jaja, vrat, jaja, vrat, jaja, vrat, jaja. Što se tiče toga, tu možemo raditi. Da, meni je samo problem ono što se tiče tvojih ljudi, da ti to držiš. Što se tiče, slušaj, što se tiče mojih ljudi, tu neće biti nikakvih problema, eto jedino Čik Boris, on mi je trn u oko, jel? Čik Boris, pusti Čik Borisa na mene. Da, pingnicu za tebe. Bog je ti kolega nešto. Jebe, veliki posao u pitanju. Znači, ako je riješeno... Riješeno. Ničem Čik Borisa, ti svoje ljudi drži i to je to. Ma, neći vas. Samo vi radite. Evo tako. Dogovoreno. Ma, dogovoreno. Nema problema nikako. Dogovoreno, da. Može. Zaslužila si malo uživancije. Prijatelju, gdje si, prijatelju? Pa evo. Pa doće, da. Da, evo, a ja sad ću ja dati njega, a? Aj, evo, prijatelju. Ja sam. Alo, da, ja sam. Gdje si, prijatelju? Da? Dogovorim. Aj, ovo. Nećeš manijak, nećeš manijak, nećeš manijak, nećeš manijak. Ženo! Boris. Nemoj da te vidim tamo. Žena će ti najebat. Ti si najbolja, ali se jaja nikada. Ti si najbolja, ali se jaja nikada. Dođi koko, dođi pile moje, kad miriše peć tvoje, odmah mi je bolje. Dođi koko, dođi pile moje, kad miriše peć tvoje, odmah mi je bolje. Kad
rođaci tvoji, meni sreću pruže, tvoj pečat se ko na živima, moj sija duže. Opasno se drogiram, al to nije važno, važno je da mi srce kuca snažno. Opasno se drogiram, al to nije važno, važno je da mi srce kuca snažno. Nemoj da se igraš sa živcima mojim, daj mi ono moje ma što najviše volim. Nemoj da se igraš sa živcima mojim, daj mi ono moje ma što najviše volim. Opasno se drogiram, al to nije važno, važno je da mi srce kuca snažno. Opasno se drogiram, al to nije važno. A gdje si, prijatelju? Gdje si? Pa prijatelju, di si čovjek? Gdje si prijatelj? Šta imam danas? Klanje je bilo, Slavonija vesela. Ajde, reši to pravo. Ajde, tu. Da se kod nas najbolje. Selo, smršće, delo. Teško se otvara, a? Dobro kažeš, a? Super. Ali malo pomoćeš, a? Ajde. Sviđa mi se. Jebe ti ti boli! Pa dobro šta radiš, pička ti materina? Ne, prijatelju, ne, prijatelju, ne, prijatelju, ne, ne. Prijatelja si mi sjebo pizdati materina.
Kreni ovdje. Bovis nije što misli, Bovis! Dragi! Znaš da uz mene nema brigu. Nije u redu prodavati drogu bez recepta i boli me briga. Idemo, draga. Ja sam najbolja, ali ne smija nikada. Ti si najbolja, a ne neseš jaja nikada. Dođi kuku, dođi pile moje, kad miriše perce tvoje odmah mi je bolje. Dođi kuku, dođi pile moje, kad miriše perce tvoje odmah mi je bolje. Nude mene viski, nose dobra vina, neću viski, neću vino, koka meni štima. Ni kavijar crni, ni kobasa zima, ništa meni nije dobro kao koka fina. Kad vateci tvoji meni sreću pruže, osjećam se ko da živim od moj sija duže i srce mi